I posljedno danas imamo Counter Strike 1.6, dobrodošli u 3 Brothers of Serbia. Moje ime je Miondrag i danas se zezamo nešto sa botovima. Ne znam ni ja šta radimo. Samo ono, čisto gameplay, ja nemam, nisam znao šta da radim, pa ajde rekao da snimim kako igram Counter. Gle što me čekaj, tako, sad si ti dobio header. Ne zna se ko je ovdje ko... 2 kila. 2 kila. Tekilu na silu. Sad ću mi priđem s leđa. A gdje si ti krenuo? A nemaš ti protiv mene. Inače vidite imam nove sluške. Nisu više naranđasto, gdje su one naranđasto? Tu su kod joysticka. Gdje ovi svi pobijeni? Alo? Alo. Evo mene opet. Mama je samo ušla pa izašla. Moram se tu da pauziram. Gle ovog tipa. Nema tu protiv mene. Sem. I ovaj još hoće. 8 kilova. Smoke, grain, heat i flashbang, kako ga ja zovem. Ajmo, bacamo smoke. I ja sam ga dobro bacio. Pukla bomba. I on mene ubija. Svaka mi čast. Ajde imamo šta ovi pokušavaju. Ajmo, malo da prošvrljamo po mapi. Tu. Iz ovih vrata nema apsolutno ničega. Desim. Činimo prilak. Možda ima u toj kuti. Ništa. A iza kutija? Ovdje se nalazi nešto skriveno. Znači, ko ima Counter Strike? Dopustite da vas ubiju. Ovo je na primjer kao skrivena poruka. I evo vidite. Vidite i sami. Tu ima nečega. Iza toga. Ova, gledala. Sad smo nadrljali. 3, 2, 1, puče. Bravo. 8, nema šansa oni mene da stignu. Ovi botovi, oni ne znam kako se zovu kao broje. Malo smo tu bili prošvrljali po mapi. Bacaj flash! Bog te, sad niko ništa ne vidi. Hello, everybody, how are you? We are the heroes of the time. Niko me ne čeka ovdje. Čudo. Ovdje ja da postavim bombu. Niko me ne čeka. Šta da im radim? Bomb has... Opa, ja rekao njihov. Gledao. Što svi beže vamo da... A hoće i oni kilove da prikupljaju. Ko je to crko? Gle ovih mamlaza. Ništa ljudi, ovo je bio kratak video. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Vidimo se vrlo uskoro. Možda sutra. Ćao!